abusia for de biara da me catch us say ade akina say yenti bibia ye chiri ene sen when him say agrada and na watu bi amane asemesi akina oni wei ena oni wei ena when him say eba no social media so a eyade a ye wo nkofo bi wo ho a say omo nso eba no social media na omo nso ye ade ye pa bi ti say Kevin Taylor na afi omo akeka ni Juni Jonas ne na afefo no na nana abrantie bi so ono so de so ba ne social media na ono so agidin ye pa na chese ye fra no nana ohuehi ana chese ono so aba highway no so a obatutu bi ade amane ne mfafo a chese omonye niema ba komienu ensa na yenkwa hwe nsam a nana ohuehi ade to dwa no abi jimi but here will be your last place onko biem kwasiafuoeii na benye obi amana ma medi mi matem hu ani wo media nso se wo Amankrado oba agrada birthday me no crash ho for the first time on you mpabua na so na ba ko wase ba ko adentia because we nine no straight na why you lucky say we ni Ghana na kamechiw na nka wo nine no apatine egwom no die egwom na atia na eso aye short one no na kuma toa so ama wanim se wo dwan kwasiafuoeii brana men ka sama nkyira me sa mo kwasia game na mo play no media no so no untimi mfa mi ma me hewo I am wiser than you and I am smart than you I am intelligent than you stupid boy like you come here kwasiafuoeii wo ye kan obi a was saying media no so abo media no ama hota ma so fiti me na kofu so pai so eyawo Amankrado and now because of common enemy fighting ti also wo kwama kinsi pipra foolish boy like you are the first person on the media satam na YouTube na TikTok pra satam no na nshada nya common ana utwa video unya kinse prepare video na odidi wa ha and voice over to ase a trendy video na say kinse prepare abodam UK na busuafo me fa nko a lot bra kwasiampa ni dam ni te so at the dam tag you obi so obi abodam and any pan also wo ko ma no when nim so odwan bra men ka sa mo men asma be ka ye nyina danura bienu e kam coat na kam shirt ena odisi kinse pepra kan semfa ne ho editings upon editings o ye niema fa ne ho editings upon editings o kan semfa ne ho editings upon editings and na kinse pepra because of common enemy fighting ti kinse pepra ye wunia kwasia unimo left and right ya deno remote control papa penimu we Jimmy comfortati amwa Jimmy fuo and then my boss story wa ha you can never forget and nobody can save you from me. My name is Hoahi. Lion, you can't stand me. Abrantie your friend Peter Paradise me hu abrantie maintain on form swada maintain so afo obi ade da maintain se sebe wakọ Robin da maintain se wabokro no da but ultimate na se hwe wonyankopon boss tro ni asase anim je voice over to Peter Paradise video so tag with pictures say orobu VIP pass awurade betia wo ka wasa ya de ate wate me pacho wahu video no wahu nsama otutu bi edema Amankrado me pacho e ma remfi say aha aya attention TV oba like it na do comment aba na wapia share ama afoforo so ehu ne akobedin e de amansanti ame akwasi mensa